uthenga for 10 million ngiyikhokhela imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved ayikho into yake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma waqhathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebhizinisini naye yonke into ayinayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi uMakaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi athi hey akathi kuma ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafunda ikhulu ungcoma sekhuluma nini she's out there without permission my permission but la mntwana ngoba mawumfati wendoda uyacela angicela ukuye kuthini at least let your husband know ukuthi ngiye kuthini mase sekubona nje uqhamuka nje angazi lesifebe besiyaphi mawuthu bamthanda the Zulus are not happy with her kufanele kube nelibandla labo make leleya labo yebo bondlunkulu libafundzise ukuthi bondlunkulu ba behavior njani lapha ekhaya kodwa yazi ukuthina amabandla kanjalo ungathi bathola le inkonzweni koShembe maye mina noShembe mina uShembe kimi uyabona uShembe unyani isilima manje hey ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo ukuthi uMasango lo uyazi uphi hey ngicela ukuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela lesontweni lalela ngomdedela inja ayihambi inja iyokhwela esontweni wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi akuvuka noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king ngoba ngumthakathi ayezidishiye ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba izilo ayezidishiye ungalwa nami wena hey wekholo nenjalela uset ngicela endini yami nginentombi yami lapha uncane enduni lena anqenge ingcuza yakhe mina fuck ngiyadelela umdolomo ngimpa imali uyazi uthini ngiyagcina uzombona uhluphe kanjani umfazi ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la hamba hamba emachobeni athi ngibuza stupid question la uduka ngikwazi blale uyazi wenzeni lengane le kumanje kunento yakhayo la uyazi induna ziyangibu fika induna lapho but yini lenzo womntwana sizula akhela yena emzini kaba yini ekhaya wena wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni ngakubeka emachobeni nomsuno kanje futhi ngijwayela kabi wena awusiwa la wakhangela wena akekho umuntu onomfazi la ngijwayela kabi wena mdolomo ukuhlala ngathi innocent kanti uyanuka fuck you usak ufuna uhambile wazi uthini yena impilo engiyiphilayo usuku nemini le yemali usuku nemini kuphilwa into engizoyenza ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe hayi kushube kakhulu engane zakwethu ngiyethemba sibonela ivideo esisabalele enkundleni zokuxhumana isilo uMrs la khona ke ekade exabana nomunye ongundlunkulu lapha ke wengane zakhe emusha ngenhlamba kubona noma ubani ukuthi ke ubusuthe bucwele ikhanda ngane zakwethu ke nokade enganothisanga ukuthi uyaqoshwa lapha ke asaze wengane zakwethu ukuthi kuthini into mangabe umholi wethu thina maZulu njena esiphatha ngalolu hlobo kodwa ke hayi angithi sizozwa khona hlana comment section ke ngizulu lakho uvo ngalolu daba bye ngane zakwethu nibe nosuku lomnandi ngithanda khona